Jonathan, na Elise ya bala kopusa. Elise ndiki ye bola abala kopusa Elise nga kitu Jonathan. Elise ata kosa kina kwa kwa kumate. Na biranya soko nangaza roza la style na nale kinangai. Elise superstar. Ai de ngane nis to zana zela al tonito kende femme fait. To kene papa mama na Jonathan ale business tonito mana ko tonito makabilo ko moko ko sala biso penza. Mutu pasi to mata bilo ko za likolo. Ni suzo banga? Na yo gaverti. Ngana zo. Bote na bile siko tuza awa na pampe tonito mata na oya somo bona ninga kabilo ka boye. Boyo kikena lobiki na ninga kabilo ka somo boye bumo na kaka ta ona ko mata penza. Histoire est changée, histoire est baluki nango. Sit back and keep your feet on the floor. 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Kita na ilo kuwana ya makasi wana ubauti ya kumona matanga mike bani kita kinga na zo ganga me tolito mataleta ilo kumsusi mena ebite eni onu matalo kumoko makasi to normal ngana ina matalo kumoko makasi ngana taje mwana mkina ngaka ko taje bana mkina ngina mata na ngina mata wana boss ngina mata esili na ngo na kumata ekena kapisa po tuna bango esili tuna meko na tokota eni okay. Yes, come on, is there any more? Hope you start just in time. Moving in, let's go.
send it to me. I'll sort that. Sort that little girl out. Kende kolia pona biloko kolia mingi za awate meto sisi na pompe ngana jo santo uti akopima bwa service kwa zokota kengo ngana sepela kina bote mingi na oto kota ki ya balikolo bana na sepela kina ba jewana ngana jo tangu tutolinga kitokota wana me mama lo baki no pona ebana ko bangisa ye me sikoyo tokende na KFC ale tokende kolia bitu bye na uzungu na bintu za KFC tuza awana KFC ale tonina ontolia bo ndi tani tsili baje bele ziko tani tolia panazo kanzala mboko tuza ngona olisema musuni pepe na alia me na uzungu na bino tangu kuta rakata KFC para la sabino biloko na ngati